Reka nongere mbasuze kandi mbifurize ibihe byiza mwebwe mu twereka ko muri kumwe natwe gatanu kuri gatanu mu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye nizera neza ko mukomeza kugenda amugubwa neza. Mu makuru wakomeje kugenda agorokwa cyane mu mujyi wa Kigali ati bagiye gufata umurambo w'umwana wabo muri CHK n'ibitaro bikuru bya kaminuza ya Kigali basanga watanzwe ahandi hanyuma wanamaze gushyingurwa. Nkuko amakuru dukesha BTN akomeza kugenda bivuga mu gitondo cyo kuri wa mbere tariki ya 17 Mutarama 2022 umuryango wa Imana Diogene wagiye gufata umurambo w'uruhinja baheruka kwibaruka rukitaba Imana ku bitaro bya Kigali CHK basanga ro nta ruhari ngo rwaratanzwe mu wundi muryango ndetse rwaranashyinguwe. Hari ku itariki ya 13 Mutarama ubwo uyu muryango wibarukaga umwana ariko kubw'amahirwe make uyu mwana aza kwitaba Imana. Bukeye bwaho nibwo rero kuri ibi bitaro babwiwe ko bagomba gushyira umwana wabo mu buruhukiro bwa VIP kuko ubusanzwe ngo buba burimo abana benshi cyane ndetse ko bashobora kubura uwabo. Birero ngo byatumye bishyura amafaranga menshi yo muri VIP maze bajya kwitegura imihango yo gushyingura. Ubwo umunsi nyirizina wo gushyingura wageraga uyu muryango abavandimwe n'inshuti baguye mu kantu nyuma yo kugera kuri CHK bakabwirwa ko umurambo w'umwana wabo wahawe undi muryango mu karere ka Ngoma. Uyu muryango rero uganira na BTN TV watangaje ko bitumvikana ukuntu basabwe kwishyura amafaranga menshi cyane kugira ngo umwana wabo ashyirwe ukwe ariko bakarenga bakamutanga agashyingurwa n'abandi, ibyo babona nk'agashinyaguro mu buryo bukomeye cyane. Ku kiliziya cya Sainte Famille hagombaga kubera misa yo gusezera kuri uyu muziranenge, naho abari baje muri uyu muhango bari bumiwe bibaza icyo gukora. Ati mu by'ukuri twanyarukiye ku bitaro bya CHK mu buryo bugoranye cyane kuko abacunga umutekano bari banze ko twinjira. Ati maze rero umuyobozi wanze kuvugisha itangazamakuru abwira abo mu muryango wa nyakwigendera ko basaba imbabazi ku makosa yakozwe n'abakozi b'ibitaro bya CHK. Umunyamakuru wa BTN ati tuvugana n'umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima Julien Ningabira yatangaje ko iki kibazo bakimenye ndetse bavuganye n'imiryango yombi ari ababuze umurambo ndetse n'abatwaye umurambo utari wabo kugira ngo habeho kuba buri muryango washyingura umurambo wa nyawo. Ati ku ruhande rw'abakozi b'ibitaro bya CHK Julien Ningabira yatangaje ko bazahanwa hakurikije icyo amategeko ateganya nk'uko uyu muvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima mu gihugu cy'u Rwanda yakomeje kugenda abigarukaho. Navuga ko rero ari ikintu kidasanzwe, nagahomunwa n'amakosa akomeye cyane yakozwe n'ibi bitaro bya kaminuza ya Kigali cyangwa se ibitaro bya Kigali CHK. Tuva kuri iyi nkuru rero turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda agarukwaho muri aka kanya. Muri Somalia ikindi gitero cy'ubwiyahuzi kisha abagera kuri 4 nyuma y'icyakomerekeyemo umuvugizi wa leta. Makuru atugeraho niko akomeza kugenda abivuga nyuma y'igitero cya bombe cy'ubwiyahuzi cyakomerekeyemo umuvugizi wa guverinoma ya Somalia kuri wa kabiri. Undi mwiyahuzi yiturikirijeho igisasu muri restaurant icuruza ikawa hafi y'ikigo cya gisirikare muri Mogadishu yivugana abantu bagera kuri 4. Birero byatangajwe n'abayobozi b'igipolisi n'abandi babibonye n'amaso yabo. Umwe mu bapolisi bo mu kigo cyegereye ahabera iki gitero witwa Abdurrahman Adani yavuze ko uwo mwiyahuzi yinjiye muri restaurant icuruza ikawa ahita yicurikizaho igisasu yari yiziritseho. Umutwe wa Al-Shabaab wigambye iki gitero uvuga ko washakaga gutera abasirikare ba Somalia barimo guhabwa imyitozo n'ingabo za Turkiya muri icyo kigo cyegereye iyo restaurant. Abatanga bamya nk'uko tubikesha ijwi ry'Amerika bavuga ko iyi restaurant ikunze kwakira abasirikare baturuka muri iki kigo n'abapolisi. Iki gitero cyaje gikurikira igitero cyo ku cyumweru cyakomerekeyemo umuvugizi wa guverinoma ya Somalia i Mogadishu nacyo kigambwe na Al-Shabaab akaba ari umutwe w'iterabwoba uba muri iki gihugu cya Somalia. Mu Rwanda sentare yungururizwamo imanza iri Kigali imaze gufata ingingo ko Paul Rusesabagina yahamagajwe mu buryo bwemewe n'amategeko itegeka ko urubanza rutegerezwa kubandanya atahari. Asumta Kaboyi adufitiye iyi nkuru ari Kigali. Icyemezo gifashwe nyuma y'impaka zari zabereye mu rukiko kuri uyu wa mbere aho bamwe mu bunganira abaregwa bagaragazaga ko Rusesabagina Paul yatumijwe n'umuyobozi wa gereza ya Nyarugenge kwitabira urubanza kandi nta bubasha afite. Aba banyamategeko bari bagaragaje urutonde rw'abemerewe gutumiza umuburanyi mu rubanza ruri umwanditsi w'urukiko cyangwa umuhesha w'inkiko wabigize umwuga. Ubushinjacyaha bwagaragazaga ko guhamagara Paul Rusesabagina byakozwe mu buryo bwe
bwemewe n'amategeko buvuga ko ihamagara ryakozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga ko icyo gereza yakoze ari ugusohora urupapuro mu mashini gereza ikamusaba kurusinya. Ubushinjacyaha kandi bwanumvikanishije ko iri hamagara ryanamenyeshejwe abunganira Paul Rusesabagina aribo Gatera Gashabana na Maître Rudakemwa Jean Felix. Ubushinjacyaha bunavuga ko Rusesabagina yanze kwipimisha COVID-19 bigaragaza ko yaragambiriye kwanga kwitabira iburanisha bigamije gutinza urubanza maze rugasaba ko urubanza rwakomeza adahari. Nyuma y'izi mpaka kuri uyu wa kabiri urukiko rwemeje ko umuyobozi wa gereza ari ku rutonde rw'abahesha b'inkiko batabigize umwuga bemerewe guhamagaza ababuranyi mu nkiko nk'uko n'abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari, umurenge n'uturere n'abari abahesha b'inkiko batabigize umwuga. Urukiko rwahise rwemeza ko gutumiza Rusesabagina mu rubanza byakozwe mu buryo bwemewe n'amategeko, ruhita rutangaza ko urubanza ruzasubukurwa ku wa 4 w'iki cyumweru. Abaregwa ko ari 20 bari baje kumva isomwa ry'urubanza, usibye Rusesabagina wagaragaje kuva mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize ko yikuye mu rubanza kuko asanga nta butabera azahabwa n'urukiko. Itariki ya 20 z'ukwezi kwa 9 umwaka ushize nibwo urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwakatiye Rusesabagina gufunga imyaka 25, rukatira Nsabimana Callixte Sankara imyaka 20, uhawe igifungo gito yahanishijwe imyaka 3. Abaregwa bagera kuri 13 bajuririye ibihano bahawe ndetse na bamwe mu baregera indishyi bajuriye bavuga ko bahawe indishyi nke ugereranije n'ibyabo byangijwe. Ubushinjacyaha nabwo bujurira butangaza ko abaregwa bahawe igihano gito. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Tugushimire Assumpta. Mu Rwanda sentare nkuru ya Huye iri mu bumanuko bw'igihugu igizeyo iburanishwa ry'urubanza ubushinjacyaha bwagirizamwo Madame Beatrice Munyenyezi ibyaha bya genocide. N'urubanza rwategerezwa gutangura kuburanishwa mu mizi. Idonido kuri iyi nkuru n'umumenyesha makuru Eric Bagirubusa. Iburanisha ryo kuri uyu wa kabiri ryabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga ry'iyakure. Madame Beatrice Munyenyezi yagaragaye yambaye impuzankano y'iroza iranga abafungwa. Yari muri gereza nkuru ya Nyarugenge iri mu nkengero z'umujyi wa Kigali, ari kumwe n'abanyamategeko bamwunganira Chris Bikotwa na mugenzi we Felicien Gashema. Ikoranabuhanga ryakunze kugorana bya hato na hato, amajwi yakunze kumvikana atikagurika, ababuranyi n'urukiko bakumvikana amajwi yisubiramo bya hato na hato, ubundi amashusho akabura. Urukiko rukimusomera umwirondoro, Munyenyezi yahise avuga ko atawemera. Mu kirego cy'ubushinjacyaha buvuga ko ku mazina ye hiyongeraho komanda. Abamwunganira basabye urukiko ko rubanza gukosora umwirondoro wa Munyenyezi, basaba kandi ko habaho iburanisha ry'ibanze ribanziriza urubanza mu mizi. Ubushinjacyaha bwavuze ko ubusabe bw'abanyamategeko buri mu maboko y'inteko iburanisha ikabufataho icyemezo. Byateye inteko iburanisha kujya kwiherera umwanya muto iza yanzura ko hagomba kubaho iburanisha ry'ibanze. Ashingiye ku mategeko, umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Huye yavuze ko mu iburanisha ry'ibanze impande zombi zizareba ku ngingo zose zigize urubanza ndetse n'ibimenyetso byose. Muri iryo buranisha urukiko rwavuze ko ababuranyi bombi bazaganira ku kibazo cy'abatangabuhamya bashinja n'abashinjura. N'iburanisha rizaba mu buryo bw'ikoranabuhanga kandi rikazabera mu muhezo. Abunganira uregwa kandi baravuga ko ikirego cy'ubushinjacyaha bwagitanze mu buryo bita ko budasobanutse. Babwiye urukiko ko ubushinjacyaha bwafashe ibyaha 6 burega Munyenyezi bubibumbira hamwe, nyamara buri cyaha gifite amategeko agihana. Ubushinjacyaha buravuga ko umuntu ashobora gukora ibikorwa bimwe bikabyara ibyaha byinshi bushingiye ku ngingo z'amategeko bwikomya